Ovo je super prilika. Prijavite u M-Zonu. Imaš odlične mogućnosti i nemoj to propustiti. Prijavi se u M-Zonu. Veliki pozdrav od Frankija, imam kratku poruku. Prijavite se u M-Zonu. Ako imaš ideju za vlastiti biznis, uđi u M-Zonu. Ukoliko imaš dobru ideju i želiš unaprijediti društvenu zajednicu, prijavi se u M-Zonu. Ovo je prilika za mlade koja se ne propušta. Prijavi se u M-Zonu i pokreni svoj projekat ili biznis. Ne propustite priliku, prijavite se u M-Zonu. Ako imaš dobru ideju i trebaš nekog da te pogura, prijavi se u M-Zonu, to je fantastična prilika. Ovo je super prilika. Prijavi se u M-Zonu. Imaš dobru ideju koja bi pomogla zajednici, prijavi se u M-Zonu. Ovo je super prilika, prijavi se u M-Zonu. Ako imaš dobru ideju za vlastiti biznis i želiš početi biznis, za sve vas koji imate ideju za vlastiti biznis, prije svega ohrabrite se, odvažite se i obavezno se prijavite u M-Zonu. Puno sreće. Mrtva mogućnosti. Zgrabi svoju šansu, ostvari svoje ciljeve. Ne propusti sjajnu priliku. Prijavi se u M-Zonu. Prijavi se u M-Zonu.